Hello everyone, hope right sukulakho lihamba kahle. So-ke ezubonile esihloko ngaphandle ukuthi uKhuzani ubeyosimela phesheya America izolo njengoba kade kuyama-Grammy. Umenyiwe-ke awubezane uy'fikele nje kufanele umenywe ngoba awungeni ungamenywanga. So uyena-ke umuntu wokuqala wamaskandi okwaziyo ukuthi amenywe kuma-Grammys. Njengoba ngikutshela ukuthi kufanele umenywe awuvezane uy'yele. Wenza umlando-ke kakhulu nje siyabonga ukuthi uhambile wayo-represent umaskandi. Uye-ke lona-ke kuma-Grammy phakathi qathatha kuma-Grammy ngathi bekumnandi nje uyi-enjoyile and nje siyabonga kakhulu nje ukuthi ukwazile ukuthi ayo-represent-a i-South Africa, not only South Africa kuphela but umaskandi. Uyakhombisa umaskandi ukuthi uyathuthuka kakhulu kule minyaka le. Yabazi oMonase-ke sebethi ugqoke kabi, sebethi nje ayikho lento ayigqokile. Ayibo mina angiyiboni nje into erongi kule nto ayigqokile, mina ngimbona ehlelekile nje egqoke kahle vele. Kuphela ama-dream agqoko o-jean nayo yonke into fanele ube muhle nje ube presentable and iyona lento ayenzile. So abayeke nje umona abantu bahlezi nje bemonela. This is wrong. Umuntu uma esebenzile wenza kahle phela, kufana nokuthi usebenze uma ezomenywa ethola i-invitation kuma-Grammy usuyisebenzile lo muntu, ningamdlili umona. Alright-ke everyone, siyibeka lapho-ke ividiyo namhlanje siyivala lapho, siyibeka unqi. Ngiyacela ukuthi uma ukuthi uyi-enjoyile ividiyo, please ngiyacela ukuthi ushiye ulayikile, ngingajabula kakhulu. Uphinde usubscribe ukuze ungaphuthelwa amavidiyo afana nalawa. Ungahamba kuyobuka amanye amavidiyo kule channel, mhlambe khona ozoyithanda. And mina I will see you in the next video. Bye.